Pemirsa, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJBB Bali, Muhammad Mufti Arkan Ring Denpasar Latarang, kahanan APBD Sayan Mencikang, realisasi pendapatan daerah Samian Pemda Ring Bali, kantos tanggal 3 November warsa kali tali 4 likur, sawetara 6 likur, 17 triliun rupiah, utawi ulung dasa 4,04% saking target pendapatan, ngelimbak sawetara kutus 0,06% year on year. Pendapatan asli daerah PAD sane ageng nyane 14,7 triliun rupiah, nyumbang porsi seket 6,3% saking total pendapatan daerah taler petang dasa 3,6% utawi 11,7 triliun rupiah mawit saking dana transfer. Satyas punika, realisasi belanja daerah kantos 24,4 triliun rupiah, 7,4,7% saking pagu, ngelimbak 4,6% year on year. Dani nguningayang prebia belanja daerah kawigunayang pinaka belanja operasi kantos 12,7 triliun rupiah utawi 17 kali setiman persen saking paku. Persentase realisasi anggaran sani pinih andap wenten ring belanja modal sane wau kawigunayang sawetara kali 3 miliar rupiah utawi 17,37% saking paku. Selantur nyane sajoning nyokong kinerja sektor usaha, pemerintah nincapang akses pembiayaan utamanipun majeng UMKM melarapan antuk penyaluran kredit program. Kredit program Ring Bali minekadi kredit usaha rakyat KUR miwah pembiayaan ultramikro UMI. Sajoning KUR, pemerintah ngicenin subsidi bunga penyaluran KUR kantun akehan ring soroh KUR skema mikro antuk nilai kredit langkungan ring dasa yuta kantos 100 juta rupiah antuk wilangan 6,6 triliun rupiah majeng 115 tali nanggu 53 diri debitur. Anut ring widang utsahan nyani penyaluran kredit program kantun akehan ring widang perdagangan besar miwah eceran untuk wilangan petang dasa siki 6%, widang pertanian perburuan miwah kehutanan untuk wilangan pelakutus 2%, miwah jasa kemasyarakatan sosial budaya hiburan miwah perorangan tiosan sawetara 12,76%. Bisnis Bali nguningayang.